broadcasting live via internet. Daytoy di Liluwaken Ray Aldigiti OFW Worldwide. Makadkadwayo ni Roderick Molina. DJ St. John. Hello kada kayo amin, nembag nga bigat, nembag nga malum, nembag nga review amin kakapsat. Datuya man na po nga umayag live iti YT channel to yung mo tibiyang. Da kayo po nga buibuya nga 3 million. Thank you very much kada kayo amin. Agyaman na kapo iti ayat siya nga mangtultulong kanya iti mangpado iti WH ko. Upa lang nga gasuton lang kakapsat. Kurang kulangan na napod yung pat nga gasot. Okay, pa nga gasot, medyo aduting yung matwa na tangal daw. No, sa gasot man nubigatan, talo gasot tulanganan. Malpasan kakabsat, ken kagaya mga kaasin na po Diyos. Hello kada kayo, amin na po nga online. Thank you. Hello to sinugiti duwang manatoy. Hello to Daniel si channel ni Jaynalyn Yano. Sapi watching ading ikang kamanti jacket mo, naka-jacket ak. Hello also to Mami Mai, Kenny Manang Angelina Cortez, happy watching Manang. Thank you very much sa iti panagbuy-buya yo. Hello Eji Oganisa, happy watching ading Mami Mai, kada kayo amin kakapsat. Ilukat ko basit aputa bumabanak tamapanak agtaya iti loto tabarbareng agmilyonaryo na kada iti nga Paskwa. Ilukat ko latan aputa panawak tamapanak agtaya iti loto kakapsat ken gagayam. Agamyaman na kapoten ano siya. Hello ading my concern ko na ni Manang Angelina Cortez. Manang Angelina, damagamang kin ni AJ Oganisa no matuloy aji pa nag-sponsor na. Kasi ilipas ko datay naganan dagatay list of sponsor tayo. Kasi i-submit ko datay picture dagiti amin nga sponsor tagaramid kami tikas la kuana barbareng makaramid tay pararamid titi video clips. Thank you very much kada kayo amin. Hello to Lynn Domingo, happy watching. Nalipatan ko nagpaiso nalipatan na kanong nagtaya ni Manang Angelina Cortez. Bumaba na kaputaw ka nagtaya ko. Siyempre Pasko, baka papaskuan na kaya po Diyos tatan. Bagak dama sir ko no hampay lang man kasi no kas pagriga matuloy thank you no saan okay lang tamat nga masapul ko kami nga i-finalize dagiti list of sponsor tayo. Siyempre agyaman nakakapsat ken gayem kadagiti amin nga sponsor into no grand finals. Hello Evelyn Domingo, happy watching Evelyn Talbugayam datoy. Okay, happy watching kada kayo amin nga 4 million in the house. Bidbiro ko kami ginaganag hang ko makita di Facebook apay nga ta. In search ko ni AJ nga madi. Not found ko na kanya ka ba iso nga kwan. Thank you ba ng Angelina Cortez. Kada kayo amin na po agbuy-buya, padaanan nyo po iti
liwliwaken rayaw dagiti OFWs ng Ilocano apo into no grand finals ta aside kun dagiti mga bak nga grand finalist kakabsat na damot apoy adamot kakabsat ipapaya igadok into no grand finals kakabsat agkaka ngato nga loads kakabsat ken kayem ayan dadyo na po tama-tama nga agsul-solicit iti paraload iti grand finals nga bakon to apo dagiti agbuy-buya syempre no once nga once nga simrak ag-share insigida iso na tapos bunutok kakabsat mangipan na ka po iti jamuno pamayak no mangi postnak siguro iti i-comment yo tapno maalak dagiti nagnagan dagiti agbuyan to into no Domingo kakabsat masapul lang agiyagbuya lang ti live up at absent ta ang kung ay ti abakan na iso nga da kayo nga 4 million damano sa mga okay, thank you very much manang Angelina. No matuloy okay lang kano saan okay lata manang baka kababain. Thank you. Kada kayo amo na po nga agbuy-buya happy watching. Dapat alastas nan. Nya masida kakabsat kan gagaya. Manang Fatima Villa Flor, thank you very much Manang Fatima. Merry Christmas kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Hello. Kurang-kulang na napati upat nga gasot tapno makumpleto kung TWH ko. So nga siguro dahito nga tatipas ipapaskwa ti YouTube iti YT kanya apo tapno makompleto ti 4,000 iso nga agi play kayo man na po mangitid kay man ti 3 oras 1-2 oras nga i-play dagiti extra nga cellphone nyo tapno ti kasta pumasok nga WH ko apo iti panagbuy-buyay 8 million. Hello to Mary Grace Domrique Enrico. Good evening. Hello to Mary Grace Domrique Enrico Enan Wiseman. Shout out Enan. Hello Enan Wiseman. Happy watching Enan. Hangka pa'y nakaturog manin. Napangkanang iminatay siguro manin. Talaga nga managtulong ka matitiminatay si ka Enan Wiseman dita Nueva Vizcaya. Hello to Mary Grace Domrique Enrico. Damdamo ng agbuya po Sula buy-buya ka sakbay maturog nak sir ka ni Manang Angelina Cortez alagyan mo nak Manang Angelina kadagiti 10 million in the house medyo anak ko na nga agbayag kakapsat ta bumabanak madamdamangam i-open ko lata maagdengeg kay lata na po dagiti music ko. Hello Enan Wiseman, thank you very much for dropping by in my LS agyaman nakading ti tumultulong ka mang padoy ti WH ti Monteblang imbagking kata nakamone kakasya kampay kurang ko pa iti upat nga gasot tapno ti kasta ka malpasan barbareng no mapalugodan nga mamone. Thank you very much Enan Wiseman dita Nueva Vizcaya. Lawan sir inka agtaya baring mga bakang ko. Ay apo no mga bakak apo talaga mo nga ko agyaman ak no mga bakak ko nagpalpalakpak ako na po live na nga live malmalumo na no tapay kasyain antayan mo ti swerte tayo apo tapaskwa ka palugodan na tayo na apo Diyos nga barbarang apo palugodan na tayo kunak kat amo tayo yapo ti gagasat tayo kada kayo amin kakabsat nga buy-buya gyaman na kapot yan anos yo gyaman na kapo kakabsat
Hoy hemos venido a Sierra. Patalas-taas sa tid sa inyo ng tinggal. Uno de los grandes atractivos del Explorer es su gran capacidad. Hello, mano kayo magbubuya? 11 million in the house, kakabsat. Ang napaludak ni Apo Ruby Pigalapon, kini sino atay? Ni Erlinda Pueblas, kakabsat. Dapat duwa nga hang kumapaludan, nga po? Ano sa inyo? Kita igayam na nga bakigayanti pa-question ni Marinel Rawatos, ilod na nubigat kakabsat ni Alan, ni Maribel, ni Ate Trinidad at Suara kun tay Maysa. Ni Jack mo na Arcelia di Maysa di jay. Ito nubigat kakabsat ken kagaya. Hello, 9 million in the house. Thank you very much. Hello, Ezra Ortega. Hello sa lahat. Thumbs up. Adelina Portuguese. Thank you very much man ang Angelina Portuguese. Frederick, thank you very much. Thumbs up and share. Bossing done. Ezra Ortega. Thank you very much, Ezra. Merry Christmas, Ezra. Ezra, Merry Christmas. May salangal daw na po. May Christmas na po. I want to break ano? I want to break mo. $9 million kakabsat nasa lumsum dito ayam mi po da kayo ngagbubuya. Nasa lumsum isang nagyakit nakbasitin. Kaya kayo amin na po nga 9 million in the house pakianosyo tumulong kayo basit nga mangpaduti WH ko pala nga gasutan malpasan kakapsat. Merry Grace Domrique, Merry Christmas to you to sir kung nani sino ito Merry Grace Domrique iti Facebook page ay niya iti Facebook mo account mo ading may ati condition mo mun sa Ezra awanti bad tripen kung nani man ang Angelina Cortez. Esra, sala ka Esra, nagimas nga isala-sala ta nagpudot, naglamis.
12 million. Hello, Merry Grace Dominique, Enrico, same name ti Facebook. Agure ka man ta, ikang katikwa, ikang kamanti kwading moderator. Paki-like kun, paki-subscribe na, doon ka pa yung nakasubscribe kanya. Hello manang Ireland, Perlita Glipay Matias. Good evening, good morning everyone. Happy watching ko na ni manang Perlita Glipay Matias. Ala, thank you very much, Apo. Thank you manang Perlita Glipay Matias. Iti isasarot mo iti din na nanumunga live streaming ko. Agyamanak iti anusyo kakabsat ken gagayem. Kitantay man na po. Nyaji ko na. Ayan, 12 milyones. Medyo sis ko na ni Ezra. Ezra, watching Ezra. Apa yang agbad trip ka Ezra ko Pascuan. Lipatem tupay lang tabad trip sisters raket Pascuan kapsat ko na da 13 million. Happy watching ka na kayo amin kakapsat. Ag-live nakbasita po ta. Tatay ko nakon, agkarkarintar apo ito oras, aldaw, para iti W8. Hello to Ateya Beltran de Los Santos. Merry Christmas, everyone. Hello, sir. Thank you very much, Ateya. Hello, Merry Grace Domrique, Dan, sir. Nakasubscribe na kun, sir, na bayagong kunana. Da kayo po nga 13 agbuy-buya. Ito no agpost na di jay Facebook page. Da kamo ni post ko no on this spot to po gidi agbuya iti grand finals kakabsat. Mangbuno takto apo dagiti mapagasatan nga mga bak iti gado iti grand finals kakabsat. Kita no manuti total dagiti ag donate do sponsor tayo apo iti preload kakabsat sa kunto divide no manuti kada may isa nga abakan iti agbuya into no grand finals kakabsat. Ore ko kalpasan ti Pasko da jay ay so nga automatic kakabsat ta kunak tatay kunak pay ko no ado ko madajay sponsor ko iti para preload ko basta may isang mga bak lima gasot kuma ngam kita no kasano iti gunay na tanarigat na kapo nga mangi biyebad dito no baka aduunay mo di lima gasot baka sagdo dua gasot tapno ti kasta ka makawaras kakabsat ken gagayem. Nagiti sponsor ko kunada isudan tong kana po iti mangilod ada duang sponsor ko itay nga nabirukak nga sagsasanga ribu da preload ititiddan plus ada dua gasot wa tuto nga siguro nga jay baya bareng nayunak nga 5,000 nga preload kakabsat ken gagayem para grand finals kakabsat agbuya kayon to. Hello, 14 million in the house to Ezra Ortega, Eliane Domingo, Altea de Los Santos, Montaval. Gure ka ikang kamanti ko. Altea de Los Santos, ikang kamanti moderator ka. Hello, 13 million Aya, Sir, Sister Ezra. Mahan tayo kakabsat. Happy watching kakabsat. Bonoloto mapan nakagtaya kakabsat ken gagayem. Napaspas mo 19 million. Hello manang Perlita. Thank you very much. No da ka pala dengdeng dita. Apo. Busy naktatay kakabsat ken gagayem nagarami dak ti tally sheet. Kita nyo ti tally sheet ko
Oh, datay po di tali sheet. Tali sheet ko nga pag sumarak apo dagiti grades dagiti apo Board of Judges kakabsat. Ayan, no, datan tali sheet kakabsat. Kasla class record kakabsat dati inubrak. Mami ka naman na dyan, bulod man basit. 14 million. Hello, admin Catherine Cantor. Ni Kati, kumusta ka, Kati? Happy watching. Mangibasa ka man ti upat nga palodakon kunak no nang ted ni AJ ngamin kanya kon ko. Awang problema na di man ang tadya bagay mi nailod kun. Awang problema di awang problema naman ang Angelina. Hello to Maribel Eslavon, happy watching. Hi Beshi Mustakan ko na Esra. Present ko na ni Maribel ni Catherine Cantor, ni Manang Angelina, lawon sister. Wensis ko na. Maribel. Hello Maribel. Maribel dati Lodyo, duwa kay kinialan, na-send ko ka natin sponsor, into nabigat, ilod na kano. Maribel, ada masigod nga intid mo di kanya ka number, iso ti ibinirok kun hanam mo amo nga insend dati number nga lupaloda. Okay lang kuya boss ko na na. Hello Beshi ko na ni Mami Mai. Okay, 15,000 nga naka-online kakabsat. Ala, umadon kakabsat ka amuyo, kurang-kulang iti 400 W8 sa basilanganan. Tay ko naman no agbuya kayo tata. Into nabigat ngumato sa gasot, talo gasot tulanganan. Nalakan tulanganan apo. Nga pagbibingayan tayo nga buyaon ta naka on dagiti TV, naka-on dati may isang cellphone. Naminala na Drake. So nga, buya-buya kayo apo tabarbarang may ikamat ko nga mamone sakbay iti grand final. Hello to Atea de los Santos na gadong account mo. Talo. 15 million in the house. Thank you very much, Kabsad. Ken kada kayo amin na po nga adda manmanok na nga iti gadiki contestant nga sa nga pulo ka sa reglamento i-like you dati picture dati manokyo tapos mapang kayo ijay YouTube channel ni Princess Joy Tablak ajayanti ginataang alimasag bajay ag-comment kay DJ tapos ipanyo ti contestant number nga kaya tiyo no 1 to 10 1 lang 1 kasi 2 3 4 kasi ti pamayan nyo dan tapos ag-comment kayo in favor kani kastoy nga finalist ko na yo apo ta sinunto ti ka makita da binilin ko ni Princess Tatay tako na ni Princess kanyak buya man nung kikita uncle ngam handa mo ag-subscribe dagi duma handa aduti views nan ngam sabagay okay lang ta umaduti views na jay kunana ta mostly handa mo nga YouTubers dagi duma kunana okay lang but at least no nya ti ma-compute na DJ nga highest nga comment ang vote para iti mga baka po iti 1,000 pesos ang sponsoran dagiti duwa nga kasinsinggo dita Hong Kong ni Franca kunan sa tay ni manang Maribik ni ading Nelia kastamit kini Princess 1,000 na po ti bakon da dyan. Hello to Apo Gina Bailon. Thank you very much for watching, Madam Gina Bailon. Merry Christmas everyone kunana ni Apo Gina Bailon. Thank you ni Altea de los Santos sa Montawal ba dati pa Montawal Maribel Altea de los Santos, happy watching. 14 million kakabsat agananos kaya po ka buybuyang ta medyo ureg dun kailang basit urehan yung buybuyaan ta makauma datoro pakon
Ati live po tatay bigaan ang kasapsapa po ng alas 7. Po di manunti 18,000 people reach na po. Nagadaw nagbuya man ini. So nga thank you very much kakabsat. 16 million in the house. Padaanan nyo po ito padaanan nyo kakabsat. Ito tanong medyo aglalalas agispin nakto kakabsat. So nga nubisi kayo pa ilang tatang medyo agaraw-garaw kayo ilang ito tanong aglalalas sanak to mang spin. Depende na umado kayo ang buya no dado ti agbuyang ada dun to mo lang iti ipang ko nga para igaduyo kakabsat ken gagaya. Ada mo ni mami may nga sponsor ko. Hello manalabit mabiit nak lang mga agbuya bosing makaturog na kung na Estra. Estra, nasapa ka lang man nasa ang kaunay nga turog ngumato ti daram. Diyak makabuya itay bigat ta nagsapa ka mat nga busing madamati trabaho ka na Estra. Okay lang basta i-reply to okay yun. Amuyo kami siyempre insapa ko na ta bisinak nga agsusurat kakabsat no nagadunga agi enter nagtagiti grades digiti board of judges agarami dakti program na jak pay na dekorasyon nantay pagtugawak duti ubraan tayo no motibyang kapsat bilbilini ni princess nga agaramid ti aglalaok nga digiti banner kada susapo na kadaw. Hello to Ralph Guayson Bangalan. Thank you very much sa putaraki ti amyanan. Iti sasarap mo diti na mga live streaming ko. Agi babakay man ti balayo ta check up nga man ti balbalayo kakabsat. Ibabayo kita balbalayo no mabalin nga ibabayo ngam no saan ipay babayo kakabsat. Agi tala balayo ti ipay babayoan yung nga ipay babag kita pantalon nyo. Agsalasala kan samitin Sister Lina ko na ni Estra. Api watching apo ta non-copyright da ito kang agiti ipatpatukar ko. Ta naka-ready na ka po nga bumaba mapanagtaya. Okay, well, nagsala-talatan Sister Estra Ortega kumarang kakabsat. Thank you very much kada kayo amin apo. Aguray kayo apo ta baka no ag-close dati pagtayak sayang adya bakit nga milyon. Mapanakpayag tayo kakabsat ko Paskwa baka itid na po yusun ti Paskwak. Medyo itlos to pay laang apo at Edric ni Edric pay lang ti pag di Jake Edric Beng Beng momento to Sintaraki cuando alguien advertisement skip vale cuando tú kita skip con esto vale aquí no cuando así skip espera y skip sí espérate te vamos a mirar bueno okay. Api watching kakabsat lawon sir mga bakang ka ta mga bakang na po mga bakak ti Pasko kaya tako na po amo ito'y nangada na nga bak dito ka nga Pilipino loto 120,000 euros apo managado aja yon 100,000 20,000 mga 6 million pesos aja yon. Hello, cute ko na nakakabsat. Okay. Ateya, hola, la nakanganga ni gwapong ko na. Edric Beng. Edric. Ato Sintaraki. Boy, rapidito abahar para papi baha poquito, vale? Baha in kali voy a jugar. Tú, no, cuando basta no jugar.
así, escape, ¿vale? Tú hagas esto, ¿vale? ¿Cómo? No, todavía, no, todavía. Esto solo así. Le toca, así, aquí, le toca, quita. Así. No, así, déjalo. Porque cuando así, mira. Aquí, está, mira, 36, 37, está ganando. Juan, déjalo así. No lo ve, ¿verdad? Amiga, tú habla. Déjalo. Pero, así. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, soy pequeño DJ. Mira, ketawa. Mira, no pasa nada.
Beats Flow, Beats Flow. Powered by DJ Bobo Exclusive. Powered by DJ Bobo Exclusive. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman!
Tambay lang. Boy, ah. Yan. Boy, yan. Sabi niya. DJ Rodski, the best. Jakong kunada. Happy watching. Thank you very much. Uli matintinag ta headset na. Gwapo, salam na ta. Nagasam data. Happy watching. Sasala po. Ada substitute kon. Oh. Nagpaspas na kung nasa diglati pagtayan dito ba balay mi gamin. Ngangani kwa. Ngangani na naklosang ko na yung kidia. Naihabol ko. Ampay lang. Ngam bonoloto lang ti ay hanga nag-close. Hello. Happy watching. Kaya na po nga 7 million in the house. Baldado, Tesco Mobile. Damo 45 minutes nan. 7 tatako mga bulan awid met ngem kastoy moton sister. Nabit kami nagba na nagtaya manang no awam mo titi agtaya. Dududwa kami kanji bakit iso nga nakataya da mo siguro iso nga hanan nakipilan na. Baldado, Tesco Mobile. Apo, nabanugak pa yun si Kama da Esra. Sa nga pulo nga bulang ko nga wan trabaho na iso nga nabanugak pa gidin. Nabayago na nga padagina na aja yun kakapsat. Sa nga pulo nga bulan. Nay, no inurnong ko kumati sweldo kini January up to sa nga pulo bulan. Sang ribu kada bulan di ada 10,000 euro kuman. Opaw. Ngam, napamamin di Casillas manang Angelina Cortez. 9 million in the house kakabsat ken gagayam. Happy watching. Pakisabi na lang kano. Mga road sister, makapasokon talaga kasto yung tiyempo. Hakit swelduan na ka ni Bessie Abos. Apo, kaya nabit pa yung mga nakasarak ti trabaho na. Iso nga syakti agyanti balay, tayo so na mo tagtrabaho, syakti para iwan pa ilang habang pag-uuraya kung datay trabaho ko na gopen pa ikaw no sa nga gopen na naka bayadan da ano da pagbayad da tapno agbiro kakti sa balin DJ RK Remix. malpas ti RTMI ay pa nag-itit ti gobyerno dagiti sweldo mi ure ang kami agtrabaho into no January kano ko barbarang tano mamuakan no agopen pay no saan datay restaurant nga ayang ko nga nagtrabakwak ti sa nga pulong taon kono agbayad ako dakkel ti bayad na kanya kalansam na kono awan ako inya nga road basta mamuakon no ag-close no agopen no saanan babay mama basta nga talaga sir kono ni manang Angelina Cortez mapanagpa-share ni Mami Mai pakano makidate kung dati bakot. Hello to Maribel, one nga road sis, Lina. Agalo tapta ko na daw. Ahahaha ko na nung.